Garang turis luar negeri ane lakar rauh meriki makin turis tenyidang ke Bali hotel Bungalow jadi super sepi Taksun Bali budaya ken seni mentu ilang kewah banisan pengusaha Bali wisata pegawai jeken uni makin orang nabi ingat tugas tuh nih bukso sing pelik tahun 70 sanur ken bukso nu punyanyu reramenin ngalidanyu reramenin ngalidanyu rerameni anu ngalidanyu